Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa searchi and then dey di kanya wo dey ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell no so we be notification any sa news e dey betun bia we benye bia tie anase we benye bia hwe wo GCN page ha owura Bobie ansa adwuma wo Accra FM na owura Listowel ono nso can fix the country ekuwa omote wo Ghana hanoma ene na nyasem keto akra na ejinem omo nsem omo kenina ne say his excellency na nado danko ekufuado en fix Ghana because baby aye kono enya de a eye na ende owura Bobie ansa na owura Listowel omo aka omo anu atomo omo suma ma ewo Accra FM dwumedie so a enya asem keto akra omo su nyina ne say hey omo brain nara ye kwa fix the country demonstrations omo koi Bobie ansa say FM so oti a wo kensem omo brain na ayekwa ende NDC fo amana omo nsa esifim na esua owura Bobie ansa na owura Listowel esu no emu enchiremu ni audio bi trend wo Ghana hanom social media ne so anya asem keto akra na audio ni na efa eye owura Nketia a oye general secretary de ma NDC amayoku no asisi ni position fofra opre ene chairman na sa chairman position ya owura Nketia April edinsem bebre na aba na audio a trend wo social media ni na ene say ena no 2020 abatu ya yetu ya NDC fo so omo nti omo ho asinti omo de asem no court no ende owura Nketia a oye general secretary de ma NDC amayoku na about abetu no mitu na nsem a okan na ne say 2020 about na yeto ye na NDC fo so omo nti ase nti omo ka kire omo achidifo so omo nti si gba so omo nye demonstration memma na MPP fo mfa ba na de ade no a omo de court no ende owura Nketia ya kire say no omo ni evidence bia o omo ni figures bia omo ko prove a kire court no na emu no omo susu de say omo kokota tactics omo finance omo be frɛ eye mami je mensa an de oda abato na ohwe na abato na akoso wo Ghana ha no mami je mensa omo be frɛ na akogina court na omo de ona kase na nima asem ebua no fo na ani na mami nso omo frɛ no court no wansi ho kra because oni mi say abato na ohwe na yetoe no bibia court oten NPP fo ni omo wini aba no enti there's no need so be court akodi NDC fo achi nti ona 7 kokra ejeze wanko NDC fo de bro omo ho ko ye de owura Nketia omo friend no o calculate ne calculator ba ko de court wanya asem keto akra ni na ahwe amba sana ni na efri ni efio NDC fo ni figures omo ni evidence omo ni bibia kire aba no mu wini ni mu no mo kwa akosra ya ahwe se ebe fa mo a na ni na ndega na fo kire se na NDC fo mo so mutumi eya nsempa o mu ye hu akasa kire se mu ni evidence chese money figures bia abado ya to na nkasa as it stands now no and this from money so mo we yo so mo we ni yo o manga so mo ni na mo se na o mo akasa NDC party no o mo no eba no violence obi ntumi o mo nti no patapa e yo mo de papa ti patapa no mo de fail se ko mo de kokota aya so betumi anwenya enso ankwankosi aga and the owura Nketia ba betu na numitu sampa na mo ni evidence bia na audio ye about NDC fo bebre about abetro mo adwen grassroots for serial callers chese men your friend say empenifo o party ni mo chese owura Nketia o ye na NDC party no chese yen say sifem already na kasa ensem hyehye ho na anu abeyo mo to wo Cape Coast ye na emu nsem Pablo na o friend say Brojaja Mfi na Samija Mfi Samija Mfi campaign okoye ma owura Brojaja Mfi na ho nsem bebre na NDC fo no chese sensem ne ebobba ba o party mu ekukuru be ya enche be yakwakoto abe we da ben na omo betena ase a settle omo differences akeka omo ha bobom achiechi omo ho akasakasa omo ho na NDC party ni nsem ewo me no enya sem keto akora 2020 for abatu ebeti ombenya asomdwe de ato ene owura Nketia ne audio su ba e de nsem abapa owura ofosu ampofo nso ni NDC fo de ye nti ne ono so ababonti a wo chese na no asem kakra o kan ni NDC fo ye a conference
and I say meeting your kind kakra bi say woman na do na ban no enye unpopular mo hye market mo kidnap na de no NDC for recorded the kwabonten kotonwe ende odi court akoniaba ore ofosian pofon so about ni na position o mu penti nti position o mu pene no mu yi secret papa na NDC for so mu buafu a mo che say anamu so deni ene na say mo sian to magofo fi abonten enyema boni aye na pesa bode ba abonten mana position ba ko pa mu penti nende ena ora Listowel ena Bobie ansa etrese the ora say bi Nketia aye no ena the NDC for ma start am ye no mo no mo bra ye kwana se mo je he omo beja mo asema mo na 2024 mo de abro mo yenti nsem my course so e wo Accra FM in a party a opposition than to be a leader in a party than to be a watchman or your friend is saying a boy in a party a power. Listen, mami can't say we intro. Koko yi do ho ekodi di JM atem emrebi. Say JM enye leader of the party. Satan na sa appointment we hu asema. Yes. Na me gina junction da boarding ha. Na me frɛ me boss Orofo Swampof. Baby Orofo Swampof obi a ontimi nyi machini wade we hu da. Me frɛ no na me say boss. Ekoya koku EDGM nam so no. Enye fe. Wona ye party chairman. Asam na oka no so oka dia favor. Na oya atwenwa wura asem nti stop no. Kobra me kra de koku me nim de nti a wo ye saa. Me nim de nti a wo ye saa. Me nka so nkasa ma me. Enti mefre no. Wate? Na me ne na kasa. Why? Na me you chairman. Se ne ena chairman be fre koku a menim. Enti na che se obi na akoka kire koku se jo mama pese ofa party no. Enti kire ne se enye won na ye leader of the party. Obi o stake. Ono ne yekoto ne so aba. Anyway. Doc. Enye easy o. It's tough. It's very, very tough. And very sad. Aye adwuma sangu. To na dogu. Aye adwuma sangu. Aye adwuma sa. Obaye adwuma sa. Unim se nipa na party emano omu nima de cry AC. Sometimes it's sad. Yeah. Doc, it's sad. Very, very sad. To obi bedi di watemo a na omu say nipa me boa omu no omu nima de cry AC. They don't know. So they will just insult you and walk away. Na why ye adwuma free enwumre 10 sa 4 years. Now obi take a decision, just a decision, just one to day. complement adwuma why ye 4 years, you know. Then background beat you. If that is how we want it. Me okay, your cost the no more to aba. Etia I say Nketia. No problem. Alright. Me dey say swanya kun yendru answer. Obi kan enra me ni odi nkomo bi. My imagine say Doc abutre, don't worry. I think time is up and but swanya kun let's abutre. Say ni nyina epe na obi kan let's leave it. Ebi ana nye ye hyebre no. Let's leave it. Sorry. Injim very disappointing. Sorry. Now Sebi Kobra, you see, I said something some time ago. Say let's deal just briefly. Let's deal with Doctor. My time is up. Okay, let's walk away. Okay, so catch let's deal with her and let's walk away. Okay. About Doc. I say Nketia te house.
Too bad. Obi aton ye fala. Awotre. Oka omonti ase, oka party man ti ase, oka obia ade ne susi. Ade na esi no esi okokom. Na well. Doc, Doc, let's leave this thing. Yeah. Doc, I said we've been here. Koka na muchesi no. Koka na muchesi. These are some of the issues. Let's leave it. Me from I don't say anything. Let's walk away. Koka near the do atom. Eja almost say makoka pabla some cry where we need you. Yeah, you must. But let's leave it. Let's leave it. Let's leave it. When this is still election, they have a miracle for them. But yeah, you must. When this is still. Me control me bapa ni di na fe no anya 19. Man control ni di wa gogo. And I mean any bia no hwe me back to ano. Yeah. Ono so me control ni di wa gogo. Ade beti ame to aba na me driver wo kumase. Yeah. Obi